Hero try dear viewers, hang ni mentaka sedap aku banai ka way ka jingkran fi. Par kata ka jingkran kalong what let syukur syu yala di but what syak syukur syu. Sama. What let syukur dala di yala di but what let syak syukur syu. Kani ka jingkran kalong yangi kiba kam bangi dai ki Kristan. Pika ketin jong blay nakasitiu Jacob kalau nang banding kong takut baar puar kong wat long pi tang kita kinong yo sngau ia ka ketin hendrai tu long pi kinong le nak tare syadin kita khat ki basyadin yong balada pilong tang kita kinong yo sngau hendrai kinong le pilong kum basyukor dala DLD pi syukur tak ada bun sin ladang islong ki Kristan ki basyupuli ya ka ktien jong ublai bat ni kampon ko ngu bon le ni syukur dala di ya ladi para kasngi ka bakhat do ngirang mot bangin let syabenang henry akasngi ka jing bisa kan long ka batri mengi namar belai bangi dak syukur dala di ya ladi balai ngong ta tong sim kusa gini ati benia amta hatu pi syukur ne em dala dia yaladi hatu mangi ngi syukur ne em dala dia yaladi kaju kum yang aru kani ka apply ya baro ka baning kom uji skres pilak jupuli ne em naga gospel Matias kalnang ka ba arpu pra kom uji skres wong ki tu dalet yalap ya ga gospel tu dah penlong senran yaki bendriu baru dah penbaptis yaki no nanti siapa kita khat suong dah hikai man sumar ya ki hukum baru ki bang ai no Jesus Christ wang titongan keli pi para banget pilak julet jingeseng mentala arpau lai posnam keli kani gajing keli pilak julet yalap gospel em lak judan em tangwei ubri uru ba pilak let yalap gospel pilak jupen baptis em alis tangwei ubri gajing em jong pi pet kani kamdeng manga baong yo pi ong manga baong kani kaong ka bible hatu pilak jupen long senran em alis lakum no wei ubri ban penlong senran kumut no lada piru pi let yalap gospel pilak nang ban pen baptis pilak hikain em ya utu ba unle ikiju kata kadai ka jing ong jong Jesus Christ ne pi syupuli kam ko ngu but yo pi ong banga thau sal puli hi na gospel Matias kun nang ba arpra ne pi syupen song ben gibriu ne pi ong bangal anget ho Jesus Christ ndai pi kam ne yalap gospel penban pindalet siapa ki jakatrai pi akran lang kiju ki kentin gozep dia tu khanas niu pialek kiju gikam pialek kiju ki bakiwai pat ki bampat nget ho Jesus Christ gile teladang ile umta muni syukur yal ding kham ko ngu yo Jesus Christ pi nakta da ka baar Jesus Christ wang kumni wang bangan pha yo khun no ban khat yo Jesus Christ bat un pelat lut ya kibriu jong una ki pop lada pidai kibriu jong Jesus Christ satu pila la lut nem nak pop ma ngap kran ni ka jingjana na marni barok ngidang niat ta ka jingjana hendrai ong pila la lut nem nak kanu ka pop ka batik marau pi let's say ka jing syak tek marau pi kalong ka jing bisni kibriu pi hun pi bisni syukran sniu met ka gozep kam tama datang kibriu ki ong ngak kampet ngai ta ki film jakhlia film auria hamle auria rai to tenju ya kani ada pisong ya tu khana office itu khana sniu nem kibri ko jing tu khana kalong sepang Jesus Christ na banyalap gospel na hakikam ki jam na piudan ki college na psi tu betang man bisni bliu lorni bliu gossip bliu itu khana sni ki bai rai jupat le yalap gospel hatu Jesus Christ udah Jesus Christ syai pi nama bla syayap akadim fna Calvary mendai bu syusyakai dan ka bor dan ka ikhtiar ula mi pat hatu PMM kata ka jingem ga mi pat hatu pidan em ya kata ka bor banyalap gospel banum yang gossip brief ti nakran sikibai pat ki jing syate mara ki pop ka kya ka duma ka kwai ka balalong adik no
lani secret ba long adik bamla ban i lani kinu ki addiction pio lat lut nyam la da Jesus Kristus de try jang pi pin lat lut ni kita rai pila syukur ya di namar bun bagi tu ki bakran ni ki ong ade nong tu palam ler ai te check ikini ngakran ya kajing sisa na ngakran ya kalam ler mat check ya kajing im la jong ru atu la lut sana em na pop ne pisulat jing sang pisurung hajing sang kabalai Jesus Kristus wang tu pin em kajing em ka bakhut mo tulang ki bakhut tulang ki tu upol wang tu em kita kajing em ka bakhut ma hatu ni em shem shan em kat kum khtin jong blai ya kajing em ka bakhut Jesus Kristus wang tu men eat eu try bau blai ka basa tu men eat eu try bau blai jong me naduk ka dok nut baro naduk ki dok naduk jing perkhat baro naduk ka men sim baro ma men eat ya lau para marjan kum ba me eat yeldi hatu ngi eat sisa na em blai ni dan em ka relationship bau blai ka poin ka basa ka tar makran ni eat shan em blai na pikim step la pet mobile shwa kim step la khu slide shwa la thnum shwa la indrai hatu ngi kim step ni dan em ka jing duai ni dan em ka jing duai khlam da put ni eat em ya ka khtin jong blai man kali dang ni kitu gi bala ong yel di bala dan kers la long Kristan la shipau arpau snam ga basmat man le jing sang dan ni em ka jing ya dai bu blai kran em lang ba jong pipat dai bang akran piong bang akran ngau hak em nga hak da ka jing hak jong Jesus Kristus kan tela dau blai ula Aisyah kita hak la kup syai hak jong Jesus Kristus ngi dai bandan kan kabor ka ikhtiar henrai kan le yu bangin ya long Kristan ada kamlong kabor kani ka dai kabor man puli kat ba ban pen ko ngu kabor man yalap gospel kabor bapinyo man pen baptis Hebrew mo to mentas kawai Jesus Kristus wang ndang ban yalap ya gospel wang kini kidak kin but na kibanget kamong nu pastor wang kini kidak kin but na kibanget kin ya be no i sut ya ka kerteng jonga kin ya kran pat di kibai gitlit tengah kali pi mta hatu pila jube ksutnya maka jingem jong pila de piong bang ada Kristan ki Kristan ka spa snam ka baning kong kidan ka bor jong mensim khut bar bakian du i kibriu ki basyak jinge ki batte di mensim baman ki rap ban penbe ki lat lut pila le ne em ya kata ne pi syukur ne khtin jong blai ka ong la wat long tang kinong yo sngo ne kinong le uji Jesus wa hakmi ngala ai fi ka ikhtiar maka bor pen khia i bapang be no i ki ksut ya ka kerteng jong na ma pila le ne em ya kata pen ko ngo na pi su long tang ban su yo entertain pen la dang ni su puli kat ba puli Bible su duai su entertain yel di su let si jeng sang ban su yo sngo ki khubor babang re ni kamdan kata ka ikhtiar ka bor tak tingan nile yu ban long Kristan mo kiwe ki puli ki kat mo hanrai kimle kita ki jing bek su yang kum bakab ktin jong blai ka ong kimle kata ka ban khia i beri bapang ban em ka jing em ka bakhut mo ban ya dai dor bo blai tekan dan jing mat ayu ta ngila syukur daladi yaladi min haban kendet ben riu no haban yet dal di ya ktin jong blai ka ka balik bat sedang ban ong traji subqadar tu ai tabor nomor Jesus Kristus la kulat ya kabor mun sim khut wang hakam ki apostol nang baning kong pra wang dipinyo diang ni kabor dalawan mun sim khut pinlong kinong pla ha Judea Jerusalem bat Samaria hatu pila yo pediang em ya kabor jong mun sim khut nai ong ban ya dibit ya ka teng ya kesan ba kata ka jingpen baptis kam dei kumta ka dei kumta ya kesan ya debit ya nai pidan em ka bor ban pen i ka bor Jesus on pila yo diang ka bor jong mensim pila yo diang em syai ka bor na pi syalap khlam ka bor jong mensim khut yo ngi syukur dal di na pi equip nem ki briu tin jong blai na ka na upol shi nong Ephesus nong basat khat boi wong la ai ki prophet ki evangelist ki nong hikai ki apostle no ki nong itu lupa no ki nong syarai balang balai ban penking atiar ya ki brio jong belai khnang bakin le ya kam jong belai man equip the saints yang ti hatu kum syakri jong belai pi equip ne ami ki bai na pi su ai mentala let's say la san rusam pi ai Bible study gitu ki khamle ya lap gospel ki suwan bat shapi ki suwan tang banyu sngo ndai ki yaldi ki kam trin ki bikin la ya lap gospel bikin be ksut bingi ai
kai kata ngim i kam dei ka jing sya ka dei hapo ka kembau Jesus Kristus hikai ki senran wang penlong senran ki wei mdei tang teori praktikal penlong senran ki pa ngakuran ni fi da ka jing i bakani ka ngakuran kalong praktikal ni lak penlong senran ki beri ngamsim kredit children ringai tu baka khti jong blai kalong kum ta tingi hap hikai tangi penlong senran ki bring hikai begin be su ni hikai begin duai bapang hikai ba kinlet yalap gospel bakin pen baptis beri rum dei syu tang ban le wai beri ta te ka de one man show kan harai ka gospel ka hikai ban penlong senran lada pi la long senran penlong senran ki wai ru gitu ki khat arngut senran ki la long senran ki penlong senran ki bat kin dayap no la dan ski wai ki senran pat ki ban le ya ka ju ka ka bau Jesus Kristus hikai langom ta kal ajak no nak tak daung ni telat ka jinglong Kristen telat ka jingat ni struggle ka ju apa ni long influence ki bai te kindet benriu no snoba da check ni kumbau Petrus wang yo pisuko dal di kono kai ujis Kristus wan nak kam ta kanu ka balang unwan nak kam ta ka balang ka pen khut ka bau la pen khut ka dong fi kabah kelam pop kelam thok beriau ong ya kata hi mauhi mendai manga ong nak puli nak city Ephesus san arpun rio arpunyo wong ba unda yo pun khoi dak dak tien ka balang ka met ka bakham ka balang ka bakhlam pop kelam janjing duna wong hoi ngimpat keliem bengilang perfect entah bagi biang unang yai pun khoi nak swi tu pi experience ni am kata jing pun khoi jung bulai baka ba hakai jing pun pau alai arpuai ka ong bau Jesus Kristus ai wong kumba ngangala job tun ai ya kita giba job ya kata ban syong lam bat uha ka khat jungu hatung idan em ka jing em jang ka jing job ni struggle ka ju ka pop ani buli kat ba ngamla duai ru samthia ya lap gospel ngale ran le beksud julat no ngam pen ko ngu aktin jang ublai te ngam le ki ke ba khtin jong blai ka ong kata te kam dei sha ni sulet sunday kendet benriu no ngakran ni da ka jingit ba ka jingkit klit ni la dei ban perlong senran ki briu dei ban perlong nong but dei bakin ya wan lut changi ba bakin pen pauna mingi bakin pen pauna mi Jesus Kristus bin ho Jesus Kristus la pelak lut ho Jesus Kristus la ai kata ikhtiar bangan be so ho Jesus Kristus barok kini ong ki Kristen ki basya dei hanta pauna mu Jesus Kristus pauna mu beriu barok kin aingu Jesus Kristus kindan ka jingya dei ho Jesus Kristus kinum dan syuk dependent how beriu pinum depend hangaru dai pin depend how mensim pin depend how Jesus Kristus tambah dan kam ya ka jing hikai te para banget cek no ekta lada pimlong kumta terang no ekta hanrai blai wong an sapri no wong ekta ka balang ka bas atu ka bas shit pajak wong sapri pim syaptin ya ta WhatsApp syukuril dina kamta ka buram jang blai to da like dengan ni video da share ba da subscribe ha ka kerteng jang Jesus Kristus wa Nazaret ku blai sibul ni saya kenduk pat